It-Tolly f'Malta tħaddem aktar minn 400 ruħ, tispeċjalizza fl-iddisinjar u l-manifattura tal-ippakjar ta' prodotti kosmetiċi u issa anke prodotti tal-ħelu. Iċ-Ċentru ta' Kreattività u Uffiċċji Korporattivi tal-Kumpanija f'Malta se jipprovdu servizz il-katina ta' kumpaniji taħt l-istess isem madwar id-dinja. Il-kap eżekuttiv Andy Gatesy stqar li jinsab ottimist tas-sena d-dieħla tant li l-kumpanija qed tipproġetta tkabbir fil-baġit tagħha minn 55 miljun euro għal 100 miljun. Malta għandha rwol importanti f'dan kollu bl-ikbar riżorsa hija dik umana. We really have a great workforce here in Malta. Our people are skilled workforce, they are hardworking, they're loyal, they're committed, they're passionate, they have a great attitude. Dawn l-aħħar snin il-kompetizzjoni mill-Asja inħasset sew, madankollu l-kumpanija komplit tinvesti u temmen li s-suċċess ekonomiku jiġi mid-determinazzjoni u l-innovazzjoni. Illum il-ġurnata hemm bosta fatturi favorija, fosthom il-valur tal-euro meta mqabbel mad-dollaru Amerikan, il-prezz taż-żejt, l-inflazzjoni u l-ħolqien ta' dan iċ-ċentru innovattiv. So there are a lot of factors that are falling in our favour at the moment. So I'm quite optimistic for this year. So let's see, you never know. Fost il-fatturi li qed jagħtu daqqatit il qudiem lill-kumpanija, il-kap eżekuttiv semma traħis b'25% fil-kontijiet tad-dawla negozji minn din is-sena. Apprezza wkoll ir-rieda tal-Gvern li jimxi id fit man-negozji. So they're definitely there to help us. I mean, where in the world would you have the Prime Minister coming here to open this building, to join us and committing his personal support to Tolly? I think it's a fantastic opportunity. So definitely the government helps us. Il-Prim Ministru faħħar l-ispirtu kuraġġuż ta' intrapriża tal-familja Gatesy li 45 sena ilu wafqet il-kumpanija f'Malta. Fl-1956 Zoli Gatesy, missier il-kap eżekuttiv tal-lum, ħarab mill-Ungerija u sab refuġju r-Renju Unit. Hemm beda industrija żgħira li waslitu Malta fil-bidu ta' snin 70. Illum il-kumpanija tissupplixxi lil 21 mill-aqwa 30 ismijiet ta' kosmetiċi fid-dinja. Il-Prim Ministru stqar li huwa fuq dan l-ispirtu ta' koraġġ u viżjoni fit-tul illi pajjiżna għandu jimraħ.